pedana pas kini tekan tetaplah mantuhan di bata basi mauli ayaklah si sampat bagai kapeda di bata si keleng-kelengan kerina daten pemere dat pasu-pasupe mojingkat krina mindage dahi kendahin motoru kukur krinala empeda Tuhan jadi man ikutenlah ibas keleng nae Menjua membantah krina kekelangan di Tuhan dan pagi-pagi enda mari si pindu gegeng mang Tuhan aluras kita artoto ujur Tuhan ar pagi-pagi enda ipo bedak kami maka surah-surah kami tetap mengatakan bujur arah ngoge katandu kuasai kami selalu pesandu sebadia gelar tangkasna katandu bas geluk kami ibas gelar Tuhan Yesus artoto kami. Amin. Senina dengan turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus Kolose bindu telu ayat 10:5 si jadi renungan ibas pagi-pagi enda yogekan kami bagenda katana. Dame si ibreken Kristus ibas pusuhdu min singajari kam ibas erbahan keputusan du. Sebab buna dame kam ipili di bata jadi sadakula maka ngatakan bujurlah terjeng jenda pengogenta temata dame bas pusuh min singajari. Nah senina dengan turang medak pagi-pagi adi nungkun kita ugange kecibal pusuh ta dame kah litnge kesenangan entah lit turah ke arun ate kebiaran ukur serbut latih ertangkel ras sidebana. Nade bapak turang rasenina kedamen sada prayaken geluh. Kedamen krina kalak mesikel guna ngedana misa ras dan kenca. Lit de baturah ngabas ukur. Kune ngokudatken kari surah-surah ku tentu dame kel kuakam. Tapi kinatana uga kenca date lika singata kenca sesura-sura turah sinaga. Nah, wari enda lajar kita arah Paulus. Paulus nurikan man perpulungan Kolose makasi pemena ulu kedamen rehna bas Kristus. Dame si bereken Kristus ibas pusuh lumin singajari kam nina Paulus. Ngata kenca maka ulu kedamen emakap bas Kristus. Maka na bahala kedamen si bereken Kristus arang kitna ia mate gunam perdamaikan kita ras di bata si ringan bas pusuh engkai maka bas pusuh erkitik-kitiken pusuh eda maka pusat kegeluhan pusuh maka pusat ulu rukur nahkan surah-surah muat keputusan ras motivasi. Jadi ulu krina kegeluhan ta maka rehna bas pusuh. Kai silakokan kita rehna bas pusuh. Kai si belaskan kita rehna bas pusuh. Erdandankan siema
Makana Paulus ngatakan dame sirah nabas Kristus nari, emin sing kuasai pusukta, sing ngajari kita muat keputusan. Adina si Ida, tiap hari kerana kita iperhadapkan guna buat sada keputusan. Maka ikatakan Paulus, sopedengah buat keputusan, kedamen Kristus emin lip ibas kita. Makana arah buat keputusan kari banci layas torosen kerina. Later jeng adi pedah orang tua sindube ngatakan makana buat keputusan olah tupung sangana melas musuh. Dapat ngatakan ngoratkan makana kita buat keputusan harus alu kedamaian. Si peduakan senina dengan turang kedamaian maka pengerakut kinir sadan. Sebab guna damai makam ipilih di bahata jadi sadakula. Maka iharapkan Paulus arah persadanta, arah kinir sadanta ras kalak si deban, tah relasi kalak si deban, bawa kedamaian. Arah sienda ngatakan kedamen erbahanca redamena kita ras kalak si deban. Jadi damai di Kristus membuat relasi kita dengan orang lain semakin baik. Si pentelukan arah sienda ngatakan man bantah. Makana kalak si damai Kristus bas ia ngasup ia ngatakan bujur bas geluhna. Kalak silik kedamen Kristus bas geluhna mampu menikmati, mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan. Makana arah pagi-pagi enda ibabai kita guna ngerenungkan gelah kedamen Kristus jadi min bas pusukta sing kuasai kita bas dalani sadawari enda semaka ngasuh kita tetap ngatakan bujur. Terpuji gelar Tuhan ras kita tertutup. Bujur Tuhan ia laukan kami katanya. Gedamen sirana bas kamnari babai kami ngasup buat keputusan si mahuli si ngena akap lu baswari eda. Ibas gelar Tuhan Yesus pengasup kami dalam kenca. Amin. Menjua-jua, selamat pagi, semangat pagi-pagi.